UPPL long live, Sanjay Boro long live, UPPL long live, Pramod Boro long live, Sanjay Sargari long live, UPPL long live. BPF আমাক ইমান বছৰ ধৰি আমাৰ শোণিতপুৰটো অকণো নাচালে আৰু একো নকৰিলে সেইটোৰ কাৰণে আমি UPPL এইটো BPFক আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ UPPL আমাৰ সদায় লং লিভ जेनबाबो देरहायबाबो बे उननि खोथा जों UPPLखौनो सापर्ट खालामगोन जों प्रमद बर'नो भट होगोन बै समाव जि सरकारखौ खुंबोदोंमोन बिथांमोना सानसेबो जोंनि सनितपुर आरो जोंनि बिश्वनाथ आरो गफुरनि बर'फोरखौ माने एसेबो नायसनदिया আমি এইবাৰ যাক চিনি পাইছোঁ আমি তাকেই ভোট দিম আৰু লগত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনি টাইম থাকে আমি হিন্তক ঠগাকে আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম ভাই BPFखौथ' जोङो सिनायानो बिथांमोनाथ' आरो लाथिख' होनबाबो जायो बिथांमोनखौ आलुगुटि তেওঁলোকে আজি আমাক যিজন ছাৰে সুবিধা দিছে তেওঁকহে আমি চিনি পাম অন্য এজন বহুত দল আহিব পাৰে তেওঁক আমি হাজাৰজন আহিলেও আমি চিনি নাপাম নহয় BPFआ देरहायोब्ला बे खामानिखौ मावनाय नङा आरो जिखुनु जोंनि मोननाय एबा हाबखानाय गामिखौबो बिथांमोना दानख'नोसो नाजागोन जा बिनि सायाव बिथांखौ जों फोथायनाय दङ সেই চাবলৈ কাৰণে তেখেতক CM ছাৰ কিহৰ কাৰণে বনাইছে সকলো ৰাইজক চাবলৈ কাৰণেহে বনাইছে ৰাইজক যদি যোনে নাচায় তাক আৰু কোনে CM ছাৰ বনাব এইবাৰ BTR সোমোৱাৰ লগে লগে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যিখিনি ভাবিছে নিজৰ জাতিক চিনি পাইছে আমিও তাক চিনি পাম ভালদৰে চিনি পাম আৰু কোনোবা দল অসমতো বিভিন্ন ধৰণৰ দল আহে এই দলখিনিক যে আমি বা আসন নিদিলেও বা দিলেও কিন্তু আমি ভোটকেইটা আমি দিব নোৱাৰিম सिगाङाव जेसेबांखिनि सक्ति जालांबाय बेफोरावथ' जोंखौ रावबो नायसनाखैमोन रावबो आरो जोंखौ खबरबो लायाखैमोन थारैनो बे समाव मख'नांगोन दि बर' हारिनि गेजेराव BTR गोरोबथा थामहिनबा बर' हारिनि गेजेराव थामथि BTR गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव थामथि BTR गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय आरो बे थामथि BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि गोबां बर' गामिफोरा गोबां ओनसोलफोरा BTRआव सोसन जाबाय आरो सोसन जानायनि उनाव दायो बिसायख'थि दा BTC काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै दा बे BTC बिसायख'थिनि एबा दान मोननै सिगां माखासे मानि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरा BTRनि बिसायख'थियाव गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोनगोन भट थुनो मोनगोन आरो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनफ्रोमबो ओनसोलाव थांनानै जाय ओनसोलफोराव एबा जाय बर' गामिफोरा BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों BTRआव हाबसोनानै BTRआव भट थुनो मोनगोन बैफोरबायदि ओनसोलाव थांनानै माखासे रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय आरो बुजिनायखौ जों मिन्थिनो थाखाय आरो रायजो राजानो दिन्थिनो थाखाय जों आवगायबोदों थिग बेबायदिनो जों बे समाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सनितपुरजों थाफानाय भालुकपुं ओनसोलनि साखाथियाव थानाय नयमाल होननाय मोनसे बर' गामि ओनसोलाव फैनानै जों माखासे रायजो राजानि साननाय हनाय बिथांमोना बे BTRनि सिङाव हाबनानै एबा BTRआव हाबसननो मोननायनि उनाव बिसायख'थि भट थुनो मोनगोन बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना माबोरै साननाय दं जों बेफोरखौ लानानै माखासे रायजो राजानि मतामतखौ जों बुजिनो मोनथिनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बिथांमोननि साननाय हनाय आरो फैबाय थानाय जा बिसायख'थि BTC काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव माखासे सानल' दंसै बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिथांमोना माबायदि राजखान्थि हान्जा माबे राजखान्थि हान्जाखौ बिथांमोना मदद होगोन आरो माबोरैहाय थांखि लागोन बेफोरखौ जों मिथिहोनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव जों दिन्थिनो आखायाव लागोन गिबियावनो बे समाव नोंथांमोननो आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों दि गोबां रायजो राजाफोरा बे समावहा जोंनि बे जाखिनि मोनथिनो नाजानाय एबा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जों माखासे रायजो राजानिफ्राय मिथिनो नाजानायाव बिथांमोना बे समाव बाहागो लादों बे समाव जों गिबियावनो बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन थारैनो जों बे समाव गिबियावनो बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे
जे बे समाव बर' हारिनि गेजेराव 1993आव BSc गोरोबथा जादोंमोन, 2003आव BTC गोरोबथा जादोंमोन। बेजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों। थांनाय गोलाव समावहा गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोबथा जाबाय, नाथाय बै गोरोबथायाव हाबनो मोनासै नोंथांमोननि बे सनितपुर ओनसोला। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांमोना हाबनो मोनबाय। दा बेनि सायाव मा फोरमायगोन आरो रायजो राजाखौ माबोरै नोंथांनि गोसोनि साननायखौ मा फोरमायगोन? गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे गासैबो बर' जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिम खुलुमनायखौ जों जासिहरबाय। दा बुंनांगौआ बेनोदि दिनै बहुद जितु जों दिनै नमाइल सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय जोंनि नमाइल गामिया दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनबाय। बिनि थाखाय जों गोजोननाय दङ। दा सिगाङाव जेसेबांखिनि सक्ति जालांबाय बेफोरावथ' जोंखौ रावबो नायसनाखैमोन, रावबो आरो जोंखौ खबरबो लायाखैमोन। दा नैबे जिथुनाखि जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारजों लोगोसे जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन। मानो होनबा दिनै बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि इउपिपिएल प्रमद बर' सारनि नाजानायावनो दिनै जोङो सनितपुर बिश्वनाथनि आरो गहपुरनि बर'फोरा दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनदों। बिनि थाखाय बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दिनै गोग्गानाय मोनसे मोनदों, जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे मोनसे गिदिर मोनसे सिमांमोन। बे सिमाङा दिनै फुरायै जाफुङाखैब्लाबो जेन' खावसेबाबो जोंनि सिमाङा जाफुंदों। मानो होनब्ला जोङो बे बिटिआर मोननो थाखायनो जोङो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बिनिफ्राय जोङो आन्दलन खालामबोदोंमोन, जेराव जोङो मिथिं दावथिङावबो बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय बै समाव जि सरकारखौ खुंबोदोंमोन बिथांमोना सानसेबो जोंनि सनितपुर आरो जोंनि बिश्वनाथ आरो गहपुरनि बर'फोरखौ माने एसेबो नायसनदिया आरो गावसोरजों लोगोसे जे जोंखौबो जोंनि सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौबो माबा मोनसे लामा देखायनो बा बिसोरखौबो अननि बेफोरखौ सानसेबो बिथांमोना सिन्था खालामदिया। नाथाय नैबे दा जिथु जोंनि इउपिपिएल सरकार एबा बिथां प्रमद बर' CMखौ जोङो साबायखर बावो आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि रायजो राजाफ्राबो बयबो जों खौसे जानानै दिनै जोबोद खुसियाव दङ। जों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों बिथांखौनो जोङो जोंनि चिफ महरै जों लुबैयो आरो बिथांखौनो जों चिफ बानायगोन, बे जोंनि थांखि। बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव गिबि खेब नोंथांमोना भट थुनो मोनगोन आरो बै बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै। दा नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआरआव गासै मोननै रिजनेल पार्टि दं, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। माबे राजखान्थिखौ मदद होगोन आरो मानो थाखाय नोंथांमोना मदद होगोन? दा बेथ' जेनेबा जोङो दिनै जों बयबो मिथिखायो, रायजो राजायाबो नुखादों, बुजिखायो आरो जों रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जों मतामतखौ लागासिनो। जों न'खर न'खर मिटिं खालामगासिनो, बयनिफ्रायबो जोङो बयनिबो गोसोनि बाथ्राखौ जोङो लागासिनो। दा जोंनि दिनै थांखिया बेनोदि दिनै जाय सरकारा एबा जाय दैदेनगिरिया जोंखौ गावनि होननानै बोजबना लाबाय, जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरखौ बिटिआरआव सोसनबाय, बेनि थाखाय जोङो दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनखाबाय। मानो होनोब्ला जोङो दा जोंहा प्रमद बर' सार दैदेननायनि थाखायसो जोङो दिनै बेहाय जोङो बिटिआर भट थुजेननो मोनगोन। बेखायनो जों सानदों, जोंनि साननाय हनाया बेनो जे जों प्रमद सारनोनो जों भट होगोन एबा इउपिपिएल सरकारनोनो जों भट होगोन। बे जोंनि रायजो राजानि थिरांथा। मानो होनबा बिपिएफखौथ' जोङो सिनायानो, बिथांमोनाथ' आरो लाथिख' होनबाबो जायो बिथांमोनखौ आलु गुटि। बिसोरो माने इलेक्सन टाइमाव फैयो, सानै साथाम दैदेनगिरिफोर फैयो, बिसोरो जोंनि रायजोनि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि हाल साल लामा सामा बिथांमोना जेबो बिसारखौनो लाया। जों बिसोरखौ सिनायानो बुंनो थाङोब्ला। जों बे नमाइल हालाम रायजोआव जोङो दुखु खस्थ'यै माबोरै संसार जाना दङ, जों माबोरै थांनानै दङ, हा हुनि जेंनायाव जों माबोरै गोलैना दङ, लामा दलं स्कुलनि बेफोराव जों मा खस्थ' सहायना दङ, बिथांमोना बेफोरनि जेबो खबर गैया, जेबो बिसार लाया। दिनै बिथांमोना इलेक्सन फैदों, सोरबा साफा सानैया बिथांमोना फैदों गामियाव, खिन्थु बिसोरो फैसा खरस खालामनानै जेबो लाब गैया। बिथांमोना जोंनिया एक'थाखा, जों खौसेखा, जों जेनबाबो देरहाबाबो जों दिनै इउपिपिएलनि अननायाव जोङो भट थुनो मोनगोन। बेखायनो जोङो जेनबाबो देरहाबाबो बे उननि खोथा, जों इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामगोन, जों प्रमद बर'नो भट होगोन। बे समाव बिटिआर गोरोबथाखौ केस होदोंमोन बिपिएफनि माखासे मानि दैदेनगिरिफ्रा आरो माब्लाबाबो सनितपुर बिश्वनाथआ हाबा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि सायाव माबायदि
बिथांमोननि सायाव फिननाय होगोन। औ नंगौ बे बाथ्रायाबो सैथो बेनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोननानै दङ बिथांखौ। बिथाङा दिनै बर' हारिनि सासे दैदेनगिरिमोन मैखोम गोहोगोरा दैदेनगिरि जाना दं बै समाव। नाथाय बे समाव बिथाङा गावथ' जेनेबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो जोंनि बे गुफुर हालामखौ बिथाङाथ' गाव सापर्ट होखाया। दा बिनि गेजेराव दिनै UPPL सरकारनि दैदेननायाव दिनै बिश्वनाथ आरो गहपुर आरो सनितपुर बेखौ दिनै सिमा बारायनो नागिरनायावबो बिथाङा केस होदों। बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनोब्ला जों बेखायनो बोराबनाय दङ जोंहा बिनि सायाव बेखायनो जोंहा धिक्कार दङ। मानो होनबा जों बिथांखौ जोङो सापर्ट खालामा। बिनि थाखायनो जोङो माने आरो बिथाङा दा बे समाव जुदि बायसान्स देरहाहैनानै सरकार दानो मोनोब्लाबो बिथाङा आरो जोंनि हाबखानाय गामिखौबो बिथाङा दानख'नोसो नाजागोन। मानो होनोब्ला आरो जोंहा बहुद गामि हाबनो गोनां दङ। बहुद गामिया दिनै दङ खाथि खाला FRC गामिफ्रा दाबो बहुद हाबनो गोनां बाखि दङ। जाहाथे नैबे सरकारा देरहायोब्लासो बे सरकारासो बे खामानिखौ मावगोन जा फोथायनाय दङ। नाथाय BPF आ देरहायोब्ला बे खामानिखौ मावनाय नङा आरो जिखुनु जोंनि मोननाय एबा हाबखानाय गामिखौबो बिथांमोना दानख'नोसो नाजागोन। जा बिनि सायाव बिथांखौबो जों फोथायनाय दङ। बे समाव नोंथांमोननि बे ओनसोला हरिसिङा बियाबावहा गोरोबदों। बेयावहा दा आथिखालाव UPPL नि दैदेनगिरि महरै MCLA सनजय स्वरगयारि बिथाङा दङ। दा बिथांजों लोगोसे आरो माखासे बेरेखा दोलोबो दङ। दा बिथांमोननि सायाव माबोरै फोरमायगोन? दा बिथां जोंनि हरिसिंगा बियाबनि जिथुनिखि सनजय स्वरगयारि बिथांखौ जोङो साबायखर बावो। बिथाङा नै दाख्लैबो जोंनियाव फैना थांबाय। जों मोजां मोनदों रायजोजों मान बावदों बिथांखौ। दा जों बिथांखौनो सापर्ट खालामगोन बिथांजोंनो दङ जोङो। आरो जों गुबुन बेरेखा दोलोनि फारसे जोङो दा बेफोरखौ जोङो सानथ'वाखै आरो बेफोरखौ जों खालामनायबो नङा। मानो होनोब्ला जोंहा जाय सरकारा जोंनो थाखाय सुबिदा होदों जोंखौ दिनै बिटिआरआव बोजबना लादों बेखायनो जोङो बेखौ जोङो अरायसम बावगारनो हानाय नङा। बेखायनो जोङो अरायसम जोङो UPPL आवनो थागोन। थारैनो दसे समनि उनाव जों फिन आरोबाव बिथांसिम फैफिनगोन। दा बिनि उनाव आरोबाव जों माखासे आइजोफोर दंफायो। बे आइजोफोरनि सायावबो जों बिथांमोननि साननायखौ जों बुजिनो नाजागोन, मिथिनो नाजागोन। लोगोसे आरो गोबां जाहा बेयावहा ओनसोलनि जा बिटिआरआव सोसनजानानै भट थुनो मोनगोन बेफोरखौ गावनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो थाखाय बिथांमोना बेयाव थुबुर जाफैदों। दा बिनि सिगां जों माखासे सासे आइजो दं। बे आइजोनिसिम जों मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन। नोंथांमोना जे फैबाय थानाय समाव BTC बिसायख'थियाव भट थुनो मोनगोन बेखौ सोरनि थाखाय जादों होनना सानो आरो माबोरै साबायखर बावनो सानो? मानगोनां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि सताय नमाइलनि रायजो राजा नोंथांनिसिम गुरै खावलायना बुंनो नागिरदों आरो बेवहाय दा UPPL नि फारसे जोंबो गासैबो खौसे दं जोंनि रायजो राजाया। आरो आवगायाव जा बुंलांदों बेबायदिनो जोंनि रायजो राजाया गासैबो खौसे दं होननानै आं आसा खालामदों। आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय। आरो बेनि लोगोसे गासै रायजो राजायाबो बेबायदिनो खौसे जानानै बेवहाय इलेक्सनखौ होनानै जितिलांगोन होननानै जों आवगायगासिनो दं आरो बे समाव बेबायदि जोंनि बिटिआरआवहा मोननै रिजनेल पार्टि दङ UPPL BPF। दा BPF-फोराबो नोंथांमोननि सेराव फैगोन। बै बिथांमोनखौ माबोरैहाय फिननाय होनो होननानै नोंथांमोना साखाफारा जाना दं? जों बिसोरखौ जुक्ति होआ होननानै साखाफारा जाना दं। UPPL होगोन आरो गासिबो। थारैनो बिथां आब'आ फोरमायबाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलो बे UPPL राजखान्थि दोलोखौनो मदद होनानै फैबाय थानाय समाव आरो जाखिनि आद्रा दंबावो बै आद्राखौ मावफुंनो थाखाय खाबु होगोन होननानै बे समाव फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव सासे जोंहा बेयाव नुजाथिफैनाय दङ जेरावहा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे जे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि ओनसोलफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय जेराव बर'नि मोनसे सिमां दंमोन। बे सिमांनि सायाव बिथाङा गावनि गोसोनि साननायखौ मा फोरमायगोन जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। কি ক'ব যে বিটিআর একর লগৰ আপোনালোকে যে বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল কি ক'ব তাৰ বিষয়ে? আজি আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লৈ পেলাই আমি বহুত ধন্যবাদ। আজি অত বছৰ ধৰি কিনে আমি বডলেণ্ড বুলি কয়। বডলেণ্ডটো আমি পূৰা টোটেলি এতিয়া যদিও নহয় বিটিআৰ চুক্তি কৰি কিনে যেনেকুৱা আমাক এই অসমক শোণিতপুৰত দিছে। আগত যেতিয়া আছিলে ওদালগুৰি হৰিচিঙা টংলা সেইবিলাক আছে BTT এৰিয়া বুলি কৈ পেলাই সেইটো দিছিলে। কিন্তু সেইটোৰ বিনিময় আমাৰ যিটো শোণিতপুৰ অঞ্চলত আমাৰ যেতিয়া বিটিআৰ চুক্তিৰ কৰিবলৈ খোজা সময়ত আমাক এইখিনি বাদ দিছিলে যে এই শোণিতপুৰ অঞ্চলত বড়ো মানুহ নাই বুলি কৈ পেলাই আমাক বাদ দিছিলে। সেইটোৰ পৰা আমি অলপ দুখ লাগি থাকিলে। সেই দুখ লগাতে আজি আমাৰ যিটো আজিৰ দিনত আমি যিটো
আন্দোলন কৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা লৈ পেলাই আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ লৈ পেলাই আমি যিখিনি আমি আগবাঢ়ি UPPLত আজি ভোট দি কিনে আমি যিটো UPPL চৰকাৰ হৈ কিনে আজি আমাৰ ৯ মাইল আৰু আমাৰ গহপুৰ হলংগী বা উৰেললাগা এৰাললাগা সকলোখিনি আমাৰ এতিয়া বিটিআৰত যিখিনি আমি ৬০খন গাঁও এতিয়া এইবাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ পাইছোঁ আমি বিটিআৰত সেই বিটিআৰত পোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো CM ছাৰক আমি বহুত ধন্যবাদ আমাৰ বিটিআৰৰ কাৰণে আৰু লগতে সকলো আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলৰ লগতো আমি বহুত ধন্যবাদ আৰু আমি আজি যিটো ভাবি আছোঁ অহা যিমানখিনি আৰু ইয়াত সোমাবলৈলগীয়া বাকী থকাখিনি আমাৰ এই অঞ্চলত সেই অঞ্চলত থকাখিনিকো যাতে অতি শীঘ্ৰে সোনকালে যাতে আমি আকৌ সেইকেইজনকো সোমাব পাৰোঁ বুলি আমি সেইটো আগবাঢ়ি আছোঁ আশা ৰাখি আছোঁ সেই আশাৰে সকলো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো ধন্যবাদ জনাই কিনে এই যিখিনি সোমাবলগীয়া থকাখিনি যাতে আকৌ অতি শীঘ্ৰে সোমাই কিনে আমাৰ বিটিআৰৰ মানে ভোগদান বনাই বুলি মই আশা ৰাখি কিনে আমাৰ সকলো এই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো আৰু লগতে যিখিনি আছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ এই MP ইলেকশ্যন আহি আছে সেই আমি অহাটো আমাৰ যিখিনি হ'লেও আমি এইখিনি কাম কৰ্মখিনি আমি ভোটদান দি কিনে তেখেতসকলক জয়যুক্ত কৰি কিনে আমাৰ যিখিনি আশা পূৰণ আছে সেই আশাটো আমাৰ সপোনটো পূৰা হ'বলৈ কাৰণে মই আশা ৰাখোঁ ইমানে মই ৰাইজৰ ওচৰত মই ধন্যবাদ ৰাখিলোঁ আৰু সন্মুখত BTC নিৰ্বাচন হৈ আছে BTC দুটা ৰিজনেল পাৰ্টি আছে UPPL আৰু BPF কোনটো পাৰ্টি আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব মই বৰ্তমান আমি BPFতো আমাৰ আগত সমৰ্থন আমাৰ যিটো BPFে আমাক নাচালেই আমাক BPFে অলৰেডি আমাক নেগলেক্টে কৰি থাকে এতিয়া আমি UPPLৰ জৰিয়তেহে আমি এতিয়া আমি বিটিআৰটোত সোমাইছোঁ এতিয়া UPPLক আমি ছাপোৰ্ট দিম UPPLৰ ছাপোৰ্টটো আমি ল'বই লাগিব UPPLৰ ছাপোৰ্ট লোৱাটো আমাৰ নিশ্চয় আমি জানো আৰু BPFে আমাক ইমান বছৰ ধৰি আমাৰ শোণিতপুৰটো অকণো নাচালেই আৰু একো নকৰিলে সেইটোৰ কাৰণে আমি UPPL এইটো BPFক আমি কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ UPPL আমাৰ সদায় লং লিভ থাকিব UPPLে থাকিব আমাৰ এই মুহূৰ্তত কিছুমান BPFৰ নেতাকেইটা আহি আছে কি ক'ব কি উত্তৰ দিব BPF নেতাগিৰিটো আহিয়ে থাকিব সিন্দৰ সেইটো কামেই আহিব সোমাব কোনোবাই কাকবাৰ লগ ধৰিব কৰবা কিবা কৰিব সেই দুই এজনক লগ ধৰি কিনে গুচি যাব আৰু আমি এই গাঁওখনত সোমাবলৈ নিদিওঁ বুলিতো আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি সেইটো আমাৰ তাত হাই কাজিয়া আমাৰ কৰিবলৈ কোনো নাই কোনোবাই আহিছে গৈছে সি আহি থাকিব গৈ থাকিব আমাৰ তাত খালি আমি নিজেই আমি মন দান দি কিনে আমি তাত নিদিলেই হৈ গ'ল আমাৰ সেইটোহে কথাটো আমি যাক আমি ভাল পাওঁ যোনটো ভাল পাই কিনে আমি যোনটো কৰ্মটো আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইটো কৰ্মতহে আমি আগবাঢ়িম আৰু বাকী আহাখিনিও আমি বাধা নকৰোঁ আহি থাকিব গৈ থাকিব আজিতো দুনিয়াৰ অসমত নানানটা ধৰণৰ দল সংগঠন আহিয়ে থাকে কাকতো আমি বাধা কৰিব নোৱাৰোঁ আহিয়ে থাকিব সেইটো গৈয়ে থাকিব কিন্তু আমি দলীয় হিচাপত একেবাৰে আমি জানে প্ৰাণে দি কিনেতো আমি তেখেতক মানে দিব নোৱাৰোঁ আমি BPFও আহক আহি থাকক গৈ থাকক আমাৰ লগত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি UPPLত হ'লে আমি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰিম UPPL আহিলে সন্মান জনাম তাৰ আদৰ্শন কৰিম তাৰ সেইটো আমাক সেইটো সন্মান যিটো দিছে সেই সন্মান সহকাৰে তেখেতৰ ওচৰতে আমি থাকিম যোনটো একৰ্ড লগত আপোনালোকৰ BTR অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই BTR একৰ্ডটো কেছ দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ বাহিনী কি ক'ব তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিম সিটো এনে অলৰেডি আমাৰ শোণিতপুৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টটোত একেবাৰে বেয়াই পায়হি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আগত কোকৰাঝাৰত যিটো এইটো নতুন মাটি খোলোৱাৰ সময়লৈকে প্ৰায় আমি জানো এতিয়া শোণিতপুৰৰ মানুহ বুলি ক'লে মানে তাত জাগাই নিদিয়ে ক'ত এইফালে কাৰ্বি আংলংকৰ ধেমাজি চিমন চাপৰি ক'লে মানে তাত জাগা দিছিলে আমাৰ শোণিতপুৰৰ বুলি ক'লেতো একদম বিলকুলেই মানে আমাক জাগাই নিদিয়ে তাত এইটো সেইটো কাৰণে আমি তেখেতে এতিয়া শোণিতপুৰৰ মানুহ বড়ো মানুহ নাই বুলি কয় এতিয়া বড়ো মানুহ বিচাৰি কিয় আহিব লাগে তাই আমাৰ বিচাৰিবলৈ কোনো দৰকাৰেই নাই আৰু শোণিতপুৰত যদি বড়ো মানুহ নাই তেতিয়া BTR কেনেকৈ সোমালে বড়ো যদি নাই আমাৰ শোণিতপুৰত বড়োই নাই তেতিয়া বড়ো মানুহ ভাষা সাংস্কৃত কেনেকৈ হ'লে সেইখিনিতো সিহঁতেতো ভাবি চাব লাগিছিলে আগতে ভাবি চাব লাগিছে সেইটো শোণিতপুৰতো বড়ো মানুহ আছে সেইখিনি সি ভাবি চাব লাগিছিলে কিন্তু সি ভাবি নাচালে শোণিতপুৰত বোলে কোনো বড়ো মানুহেই নাই বুলি কৈ পেলাই লেকচাৰ মাৰি থৈ গুচি গ'লগৈ এই চেঙেলিমাৰিতে আহিছিলে চেঙেলিমাৰিতে আহোঁতে সেই তেনেকৈ কৈ থৈ গ'ল আজিলৈকে যদি আমাৰ শোণিতপুৰত যদি বড়ো মানুহেই নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি আজি BTR আমি পোৱাৰ সক্ষমটো আমি কেনেকৈ হ'লোঁ আমি বড়ো আছোঁ কাৰণেহে কিন্তু হয় যা কিছুমান কথাত এনেকৈ থাকে যে বড়ো ভাষাটো কিছুমানে ক'বলৈ নোৱাৰে বুজি পায়
কিন্তু তাৰ অৰ্থটোতো জানে। এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতো আমাৰ শোণিতপুৰতো বহুত, এতিয়া শোণিতপুৰতে বুলি ক'লে মানে এতিয়া আমাৰ গহপুৰ, হলংগী, লখিমপুৰ, ধেমাজি এইবিলাকতো পূৰা বড়োই আছে। এতিয়া সেইখিনিকো বড়ো নাই বুলি কৈ পেলাই সেয়া আমাৰ হাগ্ৰামা CM ছাৰে তেনেকৈ ক'লে মানে হ'ব জানো? সেইটো কমচে কম এইখিনিতো চাব লাগিছিলে। সেই চাবলৈ কাৰণে তেখেতক CM ছাৰ কিহৰ কাৰণে বনাইছে? সকলো ৰাইজক চাবলৈ কাৰণেহে বনাইছে। ৰাইজক যদি যোনে নাচায় তাক আৰু কোনে CM ছাৰ বনাবনো? সেইটো কোনো নবনায়। আমাক লাগে আমাৰ নাগৰিকসকলক আমাক সেৱা লাগে, আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য লাগে, আমাক ভাল সংস্কৃতি লাগে। আজি মাটি বাৰীৰ জেঙেনা কথা, মাটি বাৰী কেতিয়াও নহয়ে বুলি কৈ দিয়ে। আজি আমাৰ প্ৰমোদ CM ছাৰে আজি এতিয়া দি আছে যে মাটি বাৰীৰ কথাটো আমাৰ অলৰেডি হৈ আহি আছে। লগত মানে কেইদিনমান পিছত আমাৰ মাটি বাৰীৰ যিখিনি জেংনা আছে সেই জেংনাটো আমাৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈ আছে। আমি মাটি বাৰীৰ জেংনাখিনিত আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্তব্য আছে সেইখিনি পাৱাৰ কাৰণেহে আমি কৰি আছোঁ। আজি আমি ভোট যাকে তাকে আমি দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ যোনে কাম কৰিছে, যোনে আমাৰ কাৰণে তেজ পেলাইছে, তেখেতৰ কাৰণেহে আমিও তেজ পেলাম। বেলেগৰ কাৰণে আমি নেপেলাওঁ। আমি বেলেগক কিয় কৰিম? আমি বেলেগক দিলে মানে সেই টকা খাই এনেই বহি থাকিব। আমাৰ সেই টকা খোৱাৰ আমাৰ বহাটোতো আমাৰ লাভ নহ'ব। কিন্তু আমাৰ কাম কৰি দিব লাগিব। এই আমাৰ ৰাইজসকলক, বাসিন্দাসকলক সকলো যাতে আমাৰ কামখিনি কৰি দিলে মানেহে তেখেতক আমাক দিলে আমি তেখেতক দিম। আৰু সেইটো বস্তুটো আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আজি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ যেনেকৈ আজি CM ছাৰ হৈছে, সেই তেনেকৈ তেখেতে হৈ থাকক জীৱনকাল। আৰু যাতে আমাৰ যিবিলাক বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি জেংনা আছে সেই জেংনাখিনি যাতে সকলো মানে আদায় কৰক। সেইটোৱে কৈ পেলাই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু थारैनो बे समाव बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थामथि जा BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जे सनितपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर लोगोसे गोबां ओनसोलफोरा हाबनानै दिनै BTRनि जा बिसायख'थि BTC काउन्सिल बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव भट थुनो मोनगोन। आरो बै बिसायख'थियाव जाबायदि ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि दुखु दाहानि थाखाय साननानै खामानि मावदों, बैफोरबायदि राजखान्थि दोलोखौसो मदद होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव फिन आरोबाव जों माखासे बिथांमोननिफ्रायनो जों मिथिबावनो नाजागोन। অসমীয়াৰে কম। মাননীয় আজি 9 মাইলৰ যি BTRৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ জানিবলৈ কাৰণে আৰু সুধিবলৈ জানিবলৈ কাৰণে আহিছে, তেওঁলোকে আজি আমাক যিজন ছাৰে সুবিধা দিছে তেওঁকহে আমি চিনি পাম। অন্য এজন বহুত দল আহিব পাৰে, তেওঁক আমি হাজাৰজন আহিলেও আমি চিনি নাপাম নহয়। যিজনে ৰাইজক চিনি পাইছে ৰাইজেও তাক চিনি পাব। আজি ৰাইজে চিনি নাপায়, যদি ৰাইজক চিনি নাপায় হাগ্ৰামাই, আজি হাগ্ৰামাৰ কাৰণে মই এই চিঙিলমাৰী যাওঁতে মানে সেইটো বহুত ডাঙৰ বদনামহে দিলে ৰাইজক। আমাৰ আৰু সেইখন গাড়ীত যাওঁতে আমাৰ এক্সিডেণ্টো হ'বলগীয়া আছিল তাক চাবলৈ কাৰণে যাওঁতে। পাছত ছেকেণ্ডত চাওঁতে আজি বহুত দিনৰ পৰা যে BTR হ'ব বোলে, BTR হ'ব বুলি কওঁতেতো এইবাৰ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আছে, যিবিলাকে হাতে কামে লাগি আছে, সেই হিচাপত আজি ৰাইজে দেখি পাই কিনে আমাৰ ৰাইজে সুখী। 1 নম্বৰতে আজি 1962 চনতে এইখন গাঁও বসবাস। আজি বহুত বছৰ আজি আমি জন্ম নোহোৱা দিনতে এইখন গাঁও বাস কৰা, চীনা গণ্ডগোলৰ আগত 62 চনৰ আগত। যিহেতুকে আজি আমি বাৰু আমাৰ দিনকেইটা যি দুখত গুচি গ'ল, এতিয়া যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সুখত আহিব, সেইটোকে আমি আজিৰ দিনত ভাল পাই আমি সুখত আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু কিয় হৈছে মানেতো এইটো BTRটো সোমালেই, নাইতো বোলে এভেকশ্যনৰ প্ৰভাৱ, বোলে কিবা প্ৰভাৱ, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই এনেকুৱাকৈ আমাৰ দাড়ি চুলি পকি গ'ল। চিন্তা কৰি এইবাৰ BTR সোমোৱাৰ লগে লগে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যিখিনি ভাবিছে, নিজৰ জাতিক চিনি পাইছে, আমিও তাক চিনি পাম, ভালদৰে চিনি পাম। আৰু কোনোবা দল, অসমতো বিভিন্ন ধৰণৰ দল আহে, এই দলখিনিক যে আমি বা আসন নিদিলেও বা দিলেও কিন্তু আমি ভোটকেইটা আমি দিব নোৱাৰিম। এইকমকৈ আমি বহুতবাৰ আমি ঠগ খাই গৈছোঁ আমাৰ ৰাইজে। আমি এইবাৰ যাক চিনি পাইছোঁ আমি তাকেই ভোট দিম। আৰু লগত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনি টাইম থাকে। আমি সিহঁতক ঠগাই কিনে আমি কাম কৰিব নোৱাৰিম ভাই। কিবা থানাই ক'ৰবাত অগৰম বগৰম কিবা এটা হাই গণ্ডগোল হ'লেও সিহঁতে আমাক গাঁওখন আগবাঢ়ি কেনে কাম কৰি দেই। তেওঁলোকক আমি আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক আমাৰ হাতৰ পৰা আমি এৰি দিব নোৱাৰিম। আমি সিহঁতৰ হাতত থাকিম, আমি সিহঁতকহে ভাল লাগে। এইটাকে কৈ আজি আমাৰ বড়ো যিবিলাক আমাৰ 9 মাইলত আছে, আধাই ভাষা জানে আধাই নাজানে, ঠিক তেনেধৰণে আজি আমি এইখন গাঁও
ভালেই চলি আছোঁ কিন্তু এই বিটিআৰ নোপোৱাৰ কাৰণে অকণমান দুখত আছিলোঁ এবাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে দিলে বিটিআৰটো বনাই দিলে আৰু হাতে কামে যিবিলাক কৰিবলগীয়া আছে কৰি আছে আমাক বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ লাগিছে থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া বা হ'বলগীয়া কামবিলাকো হ'ব আজি কি অসুবিধা আছে ৰাইজৰ সেইবিলাক দিব আজি যদি আমি হেৰিকমকৈ যদি আমি দল বাগৰি যাওঁ বা হাগ্ৰামা দলত যাওঁ তেতিয়াতো আমিতো ভাই ডাইৰেক্টে আমি নগৰত সোমাই যাম তেওঁলোকে আজি দলে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কৈ আমাৰ নৰ্মেল গাঁওখনৰ মানে লিখা পঢ়া মানুহ নাই এনেকৈ ঠক বাছ কৰি কেনে আমাক চলাই আছিলে এতিয়ালৈ আমি কোনো এটা দলত আমি বাগৰি যাবগৈ নোৱাৰিম আমি যিটো দল আহিছে আমাৰ জাতিৰ সংস্কৃতিৰ দল সেই দলত আমি থাকিম মই তাকে কৈ নমস্কাৰ কৰিছোঁ थारैनो नोंथांमोना बे समाव रायजो राजानि जाखिनि बाथ्रा बेखौ थारैनो खोनाना मोनबाय जेराव थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे ओनसोलावनो फैनानै मेल खुंदोंमोन आरो बे मेल खुंनायनि गेजेरजों माखासे ओनसोलखौ दुखु मोननाय बाथ्रा फोरमायदों होननानै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आरो लोगोसे आथिखालनि जाबायदि प्रमोद बर'नि दैदेननाय राजखान्थि बिनि सायावबो गोबां मानि फोरमायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बे ओनसोलनि दुखु दाहाखौ लानानै खौरां लाफैयो बेफोरबायदिखौबो नोंथांमोना बे बिथांमोननिफ्रायनो मिथिना मोनबाय आरो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों जाबायदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम जा गामि सोसनजादों बै सोसनजानाय ओनसोलाव बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननायफोरखौ जों मिथिहोनो थाखाय जाबायदि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया एबा बे सनितपुर ओनसोलनि जा 9 माइल बे 9 माइलावहा फैनानै जों रायजो राजानि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय आरो बे 9 माइल ओनसोलनि जा बर' रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय बे गोसोनि साननायखौ फोरमायनाया एसेनोसै गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि आं राजिब बसुमतारी।